sikula hana male dakap kereleng yang penting peng berola mariba watel tupot pacem palemang sampai malam lan kerja asai penting benapeng tamong bekne tanyong padum nalaba ubi dan laba pisang goreng sep kejajan anak sikula loncro tempe dan pisang goreng ya es minin mandret pina lan gap dum dijak main sebab lepeng ji ureng kaya kana si belon belene hiren kadang mungkin singalon kaya